biya kamal ka Nur Online TV channel. Ban leratin pes ka lorodian kaliang ban kaliang ka jen channel me. Report dan ban lingua se me very important. There gwa no deri tuk. Ban rach kemendan lerod en wale chang ka wal baro ka paikel. Ronkin dangro wide jen dangro wide bakel. Bana jow me ban jelinkel. Men ban writing gwa ban rach ka kui Simon Gadwidwell general. Ke report dan chalat ki cha lingane dia. General Simon Gadwidwell cha ta dan cha pajut cha kep ke je chalat. Right now, there are many people don't bala surprise ko kan kon link ka Simon Gadwidwell no nyenya ke kum kirmi yadit. But ke report chalat gwasme mi kwale nyoga yekele bi konte ngeje no Simon Gadwidwell chala de George ka chala ka radio tamazu jeno jen e jori yeto ka chala no chine pajut chine kep. Banye kullin kel do badanan kep kan pajut ke je. No, I'm calling ke je report me. Dong riu dan tung man dong ai ken jeno ne de konate kur e kuma spelayo kana nwer wai am ne kana de content ta kur ta jongo man cha government dun kirmi yadit annan nware me ni shanka na war no chikene keje no bi ken kum kirmi yadit be kana de ruch but right now ke jodan shiben bana kulling General Simon Gadwidwell che jore che top ka kui pajut ka jongle state ka manan choda la gen goro benwa ye kelo gwasman ke jo chalat gwasme Simon Gadwidwell mi bana linkel mani record ana chalat gwasme General Simon Gadwidwell jen kwar and la kwar kume Sudan People Liberation Army in opposition Kit Gwang faction kwar SPLIO Kit Gwang faction yen cha announcement jalat re announcement kan mo cha right ka do badana kap ke pajut ke jongle state ka Friday a chala do ne kurunwa jani chi force de kana force tin ken de ko lare joint opposition chika way it can base dung SSPDF mantere we ka pajut chicken mark chicken ga yuan match ajana ne to want la South Sudanese People Defense Force they ne kirm yadi they ne SSPDF to one along 1,000 of them yagala dora shal kama pajut ajana me wukan wana mo ka pajut ka korga me kuma SPLIO chicken urur kan chicken captured chicken kap ko kuma SSPDF ka changaro ka paikel won kin dangro jan dangro wido bakala to content me cha base mo cha de kef man te ko urur kanti kuma SPLIO you can ideality sharun Charodian watch ka shukan we ka pajut jan gwal danen cha military ke liu cha nang tin kuma ke mi yadite jan jodan chalat gaddolan mo wukon ko won yam kamanda en chalat bobu danen kap ko je ko lead ko ba kumba je ke gaddol gwad me chalat wonene gwam te writing ke radio tamazu be joda be je play ko bi ajeling ko go abu konti ka ngech kamanda na le rode and what happened what exactly happened no abu konling gwad mena kan koneling chana manda to chana ngach General Gadwidwell che decline wonene General Gadwidwell declined to name the joint opposition force involved in the capture of Pajut. Simon Gadwidwell ke General Gadwidwell yalugo no laden de inten kone charen mat ten kwa Pajut kwa ele ko ngai kone no won SPLIO take core but which for the chero nyo mat win me that for the taten la force SPLIO Kit Gwang faction che ko laro che detail che ga bulat a chalar jeno chicken Pajut chicken cap a nyok jen te diali ba nyom la keje jen che kir ma yadi che ja accuse president Salva Kiir yadi che jogo no Ramadan and kus country kuje destroyed and kir jen Ramadan jago bu conflict ke korbo wonyam re kumaka Ramadan logo bi malbe ben re wike Sudan joga ne dial no kir Ramadan logo bi malben so ko kuje mo ba korme ba jo ter ni ke juba ci Simon Gadwidwell che jomo che jelat jen kwaje la nonsense wonena jene join position party de kana pandin kokien ci rodian mat ka jana jogo no ci ne pajut ci ne kep kaler ne diala to jene
lera ka mal kai ko congratulate ki opposition group ni diala konen charen la ko bikan which we can liberate kari jimin naka ana ci jomo ci jalat so chane men chalat gwa chane jamilin kel ko take a report mi chalat gwa seme mi de kon dial de kon link chane jamilin kel ba bakule ben gor jeno biya te ka ngaitin ka ta dan dong de yen dial de yen linga ja no chane je kulen gwa da me chane lin kel قوات حركات المشترك جمع سوى يا قبط منطقة فجود واحد قوات حركات المشترك فانا سلم تحيات بتاعي لغوات جنوب السودان في جوبا وفي محلات اخرى ارجوكم حرب ده ما بجيب بمشي قدام لا بوصل قدام سلف كيف لا بوصل جوبا حرب من اليوم انا ما بجيب لحد جوبا ما في زول ورا انتكم اخواني ضباط حركه ضباط بتاع الجيش الجنوب السوداني ضباط وضابط والجنود ارجوكم ترفع سلاح ما في زول بابيكم ارجوكم اقعد في بيت انا بتغير ده انا بغير في جوبا ده يعني انا بغير الحركه ده بغير جوبا بتاع جروب بتاع جوبا بقبائل بتاعنا 64 قبيله so anjo shalin gwasame jan jaw general Simon Gadwidwell kwada dana jogo na sano ramadan jar we south sudan kim nong mal kim yadit so kujamo an kora me bajo ter ne ka juba we take doro one kando dialato de ka choni de kana ter no dindo chikir che goro de mal de repen so right now ban lar nonen la to kon ke several local source to she confirm na pajudore de charge capture no teacher right ka kan jimmy dial she right ka radio to mazuju kon jo kon linkedin gwasmini SSPDF Kenyan time to continent ma kan kan comment tel mi kan lat GSPLIO Carodian she la no shine paju chine capture ka SSPDF la court work ka tabaka la 6 a.m. very early in the morning kurun wangalong and gwada dan and to court gwada me Simon Gadwidwell jena former SPLIO chief of staff ngai kondiala jena kur beritina menim shine shubre wiki juba cha kur cha bi palpe tel mutual cha kur cha be caption kur bangod ba we ka we men mi na shubre wiki juba la de report money Gadwich jen take forces take dini ete kapana aka jo chalat gwasme jeni tele civilian mete kapanal ki jongle me ba moy kare ki ba mak ki ba na ki ba kwa ba ka kan Simon Gadwidwell ajene kan god diala to konin bu korba tokten ta go te civilian me ba moy kare teran e kir jadi jongle chega jo ka je apanal chega jo koran e kir government karwada cha tijbo ka ta danen shi na tike liu ka je ki jibo ni chela no tele detail ka quick casualties there's no more detail about it so ba ka lejek gwaten be jene detail were still being compiled ki la ka gwa ke ba ko la no ka ne di chili o ke ne de board but can a lot in detail I do know challenge no civilian ne ka pajut jene ka safe teramimo mi cha mo ka bot teramimo mi ci yede je jen jene man cha target karwad e military base karwad chan jo ma miling be المواطنين ما عنده حاجه ما عنده مشكله مع مواطن حركات المشترك ده ما عنده حاجه مع مواطن كل المشكله بتاعنا معسكرات بتاع الجيش معسكرات بتاع حكومه معسكرات بتاع الجيش انا زول انا بعرف القانون الحكومه ده شعب حكومه فوق الشعب ده ما حكومه الغوات اللي في الجنوب ده محمشين بدري سلفة كده حمشوا ما عندهم مهية
gwaza melar jeno Korean kir mayadi Korean chi civilian targeting a military base lar jeno pajut agent the SSPDF largest base in dinigen kanoson jongle kelu nuga gwade dane cha UI cha jakef General Sam Gadu del chela do ne agent cha SSPDF ano cha pwal cha telot cha weekend ka kwiko kindi ni panken botin content ka kuma ka SSPDF telega salaries telega support no me jak ko kindi ni SSPDF no bikan kwak na mim kenden kon ku kan yo kan lejekten telemir dien bijakana bo wore ruop bijat bi tul ke bi job ka bi bak gwad bi la match bi kula rol lami gwad an ko kan yo kan ko lejekten ko kala savaitin wana makuma sa Sudan merwa ke kir ala kir government ko kala mianji Uganda kamo kan ka yoto ma cherme shi angaje no ram ke la jam moy ke nigga yuri chop $200 per day can Uganda People Defense Force so much na mo mi chalat gadwel so Simon Gadwe Dwell General Simon Gadwe Dwell cha right ko kwi mal medan cha tain ka Port Sudan ti kon diala ngaje ne ka gwade dan no chamal che tain kene kir me che delegation che ga jak ka juba ko darben darwe kuma ka no mi ci kon diala ngaje no medan cha let che don de mal mo darten Ashukan mal chukan tain ka pyro ronkin dangro jan dangro de dich Simon Gadwe Dwell kan jan point kirm yadit mi chwala do nena jan chi expired intama akane implement ke kan la let amale dan chi kana lat kana la let no jan ka gwade dane de mal de tain ke je chi chenge dane chala do bi mal ba expire ke je chi cheng de to buluno intama agreement de kene kum kirm yadit che tela agreement mata kam jen the president self came yadi cha can mandana gorke de la let ka kwi ko the agreement de je follow up the kirja can alat so kwi mo chala no ko ci kirja fail ko be mal be jeno ado be de mal der ko ben ka je ka kirja jaram dan ko South Sudan ko je prolong ko be take conflict ke be war be ben South Sudan be la collapse yenna moni aduer kid mi yadi ci duara kon chaka mal chaka je nok ci ne agreement ci ne no ko no be mal be dileten but kir it's not William. So chana jora na me chan jamiling ba kel ba gwad mena jilik. Che selpa ke me yadi che je kolaro no che jebel. Kir che fail ko be peace agreement da ne de implement che kana jalalat agreement che jalok no ashang na me shi SPLA yo kid gang faction man kwala watch General Simon Gadwe Dwell no shi kan no bi mal bedetin ka ci kan all the time ke te ayat pinyo kuma kem yadi da ba los ci kan ka los jeni kan kem yadi kan mal kan gorno be wonyam doni mal da na cha tanya SPLA yo kid gang faction ka jen pyro ronkin dangro de changaro ka pyro ronkin dangro de ka Port Sudan jena kana konlot an agreement mo che to ko korpen dangwero ko medan me chicken maligana tan by the way chikala do no de ade Simon Gadwe Dwell de ko nyala deputy chief of staff ka South Sudan anyok de force de integrate into SSPDF de alto ken kir kana kabalat so me jak malien e dan e chikana tan ko bala bangba no South Sudan government ko ndi ala ngach and go gwade dan me chikan mal chikan tan no me chaga direct chirme ngai kono General Akay Tong Aliu Director General National Security Service Internal Security Bureau jara medan agent te chu gwade mi so kene te kono lat ko ngak te dong de male ken non kel kesam Gadwe Dwell ba chik be fail ajen gwade dane sha me chikan ro right atega tin managerial Ahmed Ibrahim Mufadal ajen head of General Intelligence Service and kujimi so ne te me chik we kut General Simon Gadwe Dwell de male jono ken kamyen ke kim yadi chu General Simon Gadwe Dwell chuno but ka kore me chi mal me chi kana no no bailat den chu delegation chu aga jak chu spelling ayo kid gang faction chu ga jen chu were wiki juba rameda ne cha jak e wudi shal ke galwa pok Queen War Gajak General Simon Gadwe Dwell kana neka we are discussing we jolat
ka jen ki mal kana mene no ba force SPLA yo kid gwang faction ba je integrate ke ba je mat ka bon SSPDF anyok kana formin koken tin konde lalet no mo shula agreement mi shu kana agree tin ka gwazi da ne shi ka chop no shwala do ba je yaleka but then deal da ne gan gola ta indin che bijak kan kir kana je yaleka ku an deal kana mo la general servant gadu dol jen ba ko nyala deputy commander in chief ka SSPDF akan bere yake juba ajane bi de ba kon bere yake juba mi ci de chop ba ko bere yake juba mi cha requirement di al cha lat ka agreement nda ni gana tan SPLA yo kid gwang faction kana kid mi yadi mi cha ka agree cha for the cha ka mat ka de ni SSPDF ka jano cha ja lat ka position la deputy chief of staff mi cha lat tan ja tok de sam gadu dol der were yake juba but after that none of these provision of the agreement have been implemented tell mal mi cha lat ki kwide tayi dana ci kanam lelke je right now ci Simon gadu dol ci shula no instead dong ba lang de kir mi hadi kir is the only person logo bi malben so ko kwide mo ba kut terni kor karwade tel no dien me bilen ngoten okay agenta danen ci kir ci nyanga ci galat ke je ko ci gol te man ben so ko kwide mo Simon gadu dol ci guje no ngwano ba kor ba je ter ba so zan ba je liberate ko kor jen mi shagul nan tamma kana join forces join your position force kace ga congratulate kandia so bana ngaje no de mi chala ro join forces TSPLA go teketen to point the SPLA kid gwang faction teten marwa jan san gado jol kana dung da kama chatting kana bonen ko kenten content and all those join forces Canadian content da ka pajut ka Canadian content ko match work away working bore big away ne ka juba right now this is what is happening Simon gadu dual shela no bika jian bika we ka juba that is mandani chikana lat so right now ngum de lar mechi kir chamal shelok ka jano chi kondi al mandale ro de chana jenen then chi ne ko la general chi ko kenya panken what do you think no de kana lat wo wonya so right now member to gene ko buro already chana poten ko changa ni kan de ni wa chop dien pan gwade dane chikan me chaga jutin ka pajut chop dien boro wa doi ken mai nial punare rek mai ka ngwane tungwan ala chiang ke jak jena ko dor kwala to ko GSP laigo jo kene ko la civilian no terambi nyot target da a military barrack kune target military base tela manang civilian tin jin wor jin jang no korean tekeneten kon tin jaka sos dan ko bete kor ko kor gwan bar tin kule benefit kariek ki kariem nan konte loy kwalel na le la moye ke yo ne digan mo ke salaries bugna kan kula jawa nak you know ka kan to ko wala toy tar ka dole ken ka hoteli they do not care about the rest of the population in South Sudan kene de ti kene content ba joj tin ba nyodo gwadun jene and these people kene content yarka mal do betore ko South Sudan ko ko la benefit ka choje dan shu nyaka je yayi jogo no ne general sam ngado dole jene tele civilian mo ba target civilian a changnem kore ko na chituok en SPLA kidgwang ke SPLA under dakramachar kandial ke kaneti gor na mal so e kume sike ne de kontla de larno ke normal de ni sike ke de ni ya train de ngai madale ken terama ba target ken ajen do bran chiro de tugo non so right now the next target milin konome adora shwal kamo ebor mo boro we will fail ke ba de capture de ne SSPDF de ne SPLA tet ke SSPDF ga ngaje no ci juba ci la next juba bo ci be ci jan karwala ci jan bono mom te boro ne bi capo there's another forces tin be ka eastern ko western Equatoria kan go de ala ko ken la which ka jan 2026 me ba ti chunga unless ci kem yadi ci ben kasans ke ci rodo nyoko mi gwije chare no de na nyamde but at this time chablo no bom mu we ngaje no china take chop ke ci korche wuce mi ci chabe zindi ni jana tamma ka jongle state ma ngat kan diale ngal ka je men wuri chale general pona ngel ina ne la we ka jongle jel kan ka torbele dial no ka jano kuna ku threaten karenial la renial la le de gwada danen dong telemeten mi de mai tegeten de la renial la telerek
chang na melar ke jeno shi kuma kirim ya di shi kan rodian link ne de content juin ko ken ken ti chalira shi ano ke video ko ken content na in goro jeno de ko ka make ke wa television ba kur ba jo ter te ka no brodo nyot te ka ke nyokare ni albala do al gwada dan en temai te katen jube che tiaga lunko ka ta na tot ke ka bor ka nyok ba ja ga ka rew che belawo je na na gwada me kuje mi jatin ka kor kuje mi jatin ka kor so chikir tele gwam tel benno anyok bo even jang and content gwana mo chiken ngaje no duar che bech so right now ala right ken de kon chari nyok me ger ken ke anyok lat ken o wujen tem ba je la tet ka forina ko chiken ngaje no shike fail ka che tel option do dia so jenda lar ken te ka social media mere ngum ter yana mo mere wajero dun that is the reason la wia be gwata dan shi ngaje no she fail la wi no don cha gwata tin cha je bicho ko rai na mi cha ngaje no she bor she fail mi nyodo che kuma juba cha je threaten already so and Kir will be forced to accept peace min lugo je den ba juba ya kep ko bom so jenta dan le ro de don me je na cha lat General Simon Gadwidwell ka kwi join force kon cha put pa ju cha ya kep ka kan bugo wo ni amba no dong si kuma espila you can kuma kid gang faction dio je chiga mat at this point so we do not know anyo gwede ko kena konen bukorbu to fen bala panal in general we ko ken ka joran chalat Nasser Ulang no we ka matiang dio chaling matiang cha ka we ka maiwut we ka paga kan go diala to re panal ke liu chala do to dio je very soon unless she can declare no going to chunkel ke espila yo de waje en waje dan bro la kur ci won jara ke 2026 me regime nang na wa baje dil wo ci baje dil kamrar he report mi chala no waye ban ñew je ka leer den biateman